Hello, welcome back to the channel. Lenat lang dang atangin dar thì minute nga ania hay kan huang hian avio dang tadai mai mo hey tuna hian interstate a ko mega divi storm in helam pang chu hon hi an met na sa mo hay hala hian ding lama ko la nga ya come on ms te sticker ne mo duai tlang chak te pol somruk somsari vela tlang chuan apa ngai viau ni chena han melo check zawa ma se men check dan kha ka license le ka thil bungro tam lu tu kha nge ni atia kan thop no te ni wang hian angai lo atia an fel khop mai sar mi ti zo ka sar ka lo ti ma mai melo da sar viau mai chuwang chuan an fel ani mo vai ho po hi dar kar ni chuang kala tlan to na hey con cái lâu nua mà này con mà rồi chút thiệt tầm đâu nữa cả thiệt không phục mẹ bo cái là hiện check nó mềm duty post thì hiện đã tầm biết mẹ chân chú tụ lại chú có thằng lắm hiện thành bụi đen này chú chân bụi na muốn thằng sao chuộc thì na thì mình rồi mà nghe ra muang đó bên vote thì hiện thằng về thầy lâu thì anh em thì bụi nó sẽ chín này chú bo muốn đăng chú anh xịt bài hậu anh veng túp tồn po mun sang sang pasara phei chuan chuan om manglo mo an veng to pani tiang khop chuan a hlom ti bang ram dang chu in than hun lai hei vot in thla hun lai vel mo le lam pol in nek boy na hiat tam du em maya ti de kha an soi du ni chu chuan kamong bộ tem cho nó không về đâu tàu mà Atlan nó sẽ tàu bốc mà xem mình ram chung Atlan ai khan cả hạ đâm zo cả hạ bằng cái chú của nó vào ngày lâu agar tala 2 km ra som thum pakhat alo mani kita changkian anu mani sin lai ni sela he hian anu manga ma se for lai jin chi ni lo wa thang chu a boy thak mo for lai jin chu nuam lo nim tam thei sia mo hei ti hian thing hin nga em maya hoina lama pianga thing thapui pui an ding khup maya eco park kan thlenga tun chu aro lai takani hei long try eco park ani hei park ani mo chuan lai hela chunga zau khup maya ma sela kan lut lo mang he aro lai ni a hrin lai chun amoi em maya tun he chu khro lai mo chuan a pia khuan luyom boka tiang chu ni mo hey eco park ani hey ke lai khian lung lian pun pulu mai ta huam vek ani azau lu tu kan la seng lo Welcome back to the channel. Hey, tuna hian hey Bangladesh Ramria petrol kan do na kan lut ve don ni petrol hi litera somko pakua ani hi an lot meka chua sang hak lo mang kal phat mai tiang mo vai rampura khalai bak petrol pump om lova heta changa kilometer somruk vela la om le chawa men dai do nem ka hello tula mel tha tak tak te ponmo mi zo mel liom tak tak te an mel thang rang bai ha bo than chu thì hiện nắm chỉ sáng chén ăn đi hay là hiện bị kia số bằng số ăn chúng mình biết tí sợi tàu bom đâu thì vật tắc tắc cái nó cha có khua lung lên tụi có cái thập phơi bóc xia lăng thầy lại thầy lão bóc thầy lão bazar nè thế này tiếng nghe lăng thầy tính lắm ạ
của là ngay đó nó highway bộ nó turin hay là hiền các của là ngay đó nó không nghe các của là tụt qua cái số ta son có vào cái phép tiếng cái này khác của thầy lỗ ta kinh mấy lỗ mặn bẩn ta kinh vô tắc tắc hay là hiền thiếu vật em mà tôi đâu tôi không sợ lạ cho là số điện sống nga mình cái là do va ăn tán để vâng à mà chú dâu ram hit thì mà bảo cái lúa đón lâu nên là nga tụi nó hiện đại khai mình sống thum bạc quá anh ấy phone charge thì đây mày anh charge tụi ngay lắm ô cái phone thì map scan thấy tụi nó lâu mà chú công hy các shit sa thôi đi vangin bao lâu tụi ngay ang mo với khát chiếc là lạ na GoPro nuột ta pa ngay to tura ngay la phai bầu ruột lúm tắc cara tùy cần in chụp mày bao sắm tập bộ phir to này tùy cần in mày này hai chậu ya chậu vẫn nó vẻ tùy xịt in này mày ngô tụi tao bốc xì đâu có game lại phát mang oxyfill tí này oxyfill sao thế lúc mà mình buru khi lập bậy lâu vắng petrol pump ạ lấy khét lâu in lâu thế xuân petrol pump ạ petrol để làm nào photo ले सकता है किधर से आया? मिजोरम से हाँ ये एक्सप्रेस 4V नहीं था तो मिला कोई दौर नहीं Alam mo? और ध्यान mo Rami kayo makumalak rang ya kalak mas ta kakal thay na देखा जाए ना देश मस्ती का Nomad MS या मो Nomad MS आप लोग कहाँ जाएगा अभी हम लोग घर में जाएगा कहाँ है कितना दूर है मतलब मेरा घर अम्बासा है उसका कमलपुर इधर पे जॉब करते हैं हम कौन कहाँ में पानी सागर पानी सागर से जाएगा हम भी मिजोरम थैंक यू वेलकम
अच्छा रास्ता है। और यहाँ का मतलब आदमी लोग ना बहुत फ्रेंडशिप है। मैं तो पहले डर रहा था वो लोग को, लेकिन मतलब यहाँ का आदमी को ना, क्योंकि अलग अलग टाइटल रहता है ना, तो थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन कितना फ्रेंडशिप है। उन लोग भी हमको देख के रुका है और टर्न करके मेरे साथ फ़ोटो खींचा है, बहुत अच्छा है। थैंक यू फॉर टेक अ पिक्चर फ्रॉम आइजोल। और हम अभी वापस घर लौट रहा है, मतलब कब पहुंचेगा पता नहीं, रात हो जाएगा। यहाँ से देखो ना कितना रास्ता, बहुत लंबी रास्ता है। यहाँ से 2 घंटा सफ़र का रास्ता है, कब पहुंचेगा पता नहीं। और यहाँ में ना आस में बहुत सुबह में निकलना चाहिए था, लेकिन खाना खाने के बाद कार से निकल रहा है मतलब वहाँ से, तो थोड़ा देर भी हो रहा है। अभी 10 बजने वाला है। कितना लंबा सफ़र है मेरे लिए, इसलिए मेरे को ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता है। जल्दी से मतलब जल्दी से भागना नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा तो पूरा नुकसान हो जाएगा ना मेरा, इसलिए थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि प्यास लगता है मेरा गला को डर सबको लगता है, प्यास सबका सुख, क्या बोलेगा सॉरी फॉर दिस एक्शन। और देखो ना ये ट्रक भी कैसा आ रहा है। ये रास्ता ना बहुत इंजॉय हो रहा है मेरे को। और ऐसा 60-70 में भागने से ना बहुत ठीक है, उससे ज़्यादा भागने से ना हवा बहुत है ना, ऐसा कर देता है मेरा बाइक को। तो देखो ना रास्ता बहुत अच्छा है, ऐसा करके जाएगा। ये नेशनल हाईवे कितना था भूल गया है मेरे को, पहले याद हो रहा था, अभी थोड़ा भूल गया। यहाँ से मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, 50 कितना होगा, शिलोंग 328। शिलोंग तो बहुत दूर है, 328 है, मतलब कितना दूर है। चला जाएगा ना क्या शिलोंग में रुक के, सोमवार में वापस लौटेगा ना क्या? नहीं, शिलोंग में जाने के मन नहीं कर रहा है आज तो, क्योंकि थक गया बहुत दूर भाग के। और यहाँ में रुकने के कोई भी जगह नहीं है। और हाँ, यहाँ का पीपल जो रहता है ना बहुत फ्रेंडशिप है। देखने से डर लगता था, लेकिन बहुत अच्छा लोग है। काल में भी शाम में दुकान में रुका था, उधर में कुछ नाश्ता करने के लिए, मतलब नहीं नाश्ता नहीं, लंच करने के लिए रुका था, और मेरा बाइक गिर गया था। उन लोग कितना मदद किया। मेरा फ़ोन आ रहा है, रुको।